LAAWOL KISAL ko laawol peewal e ɓantal. alhamdulillahi rabbil alamin. alhamdulillahi alladi amarna biddua wa wa'adana bil ijaba wa ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. wa ba'd. إخوة الإيمان، أحييكم بتحية الآطرة، تحية أهل الجنة في الجنة، على وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. musidɓe julɓe tedduɓe, ɓaawo en ardinde ɗiɗo konngudi ɗe yetta Allah subhanahu wa ta'ala, hiɗen yettamo kanko yamirɗo en yenduwo, hiɗen yettamo kanko foduɗo en kadi sen du'ike o jaabinay. hiɗen irrito ala reweteɗo e haqiqa, nafa rewɗon lorramo rewaɗon si wona Allah. kanko tan wala ka fidiɗo. hiɗen irrito kadi Muhammad ko jiyaɗo makko, ko nelaɗo makko. hiɗen toro Allah yo Allah ɓeydu yurmede makko nden e kisiye makko on eɗo oɗo annabajo, kanko e ɓeygure makko nden e sahaba e makko ɓen e kala ñentimɓe mo ka diina ha ñalande joddigolleji. Allahumma amin, Allahumma amin. إخوة الإيمان، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله العظيم. وبعد، الخلق كلهم مفتقرون إلى الله ومحتاجون لما عنده، وهو الغني عنهم غير محتاج إليهم، وقد أوجب علينا عز وجل السؤال والدعاء، فقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي عن دعائي سيدخلون جهنم داخرين. وقال صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. na musidɓe julɓe, nene gotoɓe an ka diina, haray daɗɗangol en yewtere men nden haray ko en wasoyondir wasiyeji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala wasi annabaɓe makko ɓen e nelaɓe makko ɓen e moƴƴuɓe yawtuɓe ɓen. ɗum noon ko honɗum ko hulugol Allah subhanahu wa ta'ala ilan wasiyo hoore an, wasiyo on yen hulu Allah subhanahu wa ta'ala, sabu noon ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴugol e joɓari. ndi on tigi yoɓoto yaha ka Allah subhanahu wa ta'ala. kulol Allah, yo Allah waɗu en hulowoɓe mo kene e gundo. si ɗum ɗon yawti, haray hande hiɗen faala yewtugol Fii Doua. si tan on okki yewten noneji du'a ɗin, toɓɓere kadi hikkande ɗon nde yewten kadi ko sabu honɗum, ko honɗum sabi binta jabagol du'a on. haray ɗen wallinora Allah subhanahu wa ta'ala e nde ɗo yewtere men. eɗen toro Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah on hawrindin en e sawaba, sawa kala ko yewtuɗen ɗo ko fi makko yewtirɗen. eɗen toromo baada en wallinori e makko,
yo hawrindin en e sowaba den toromo kadi tawa ko yewteten konta ko fii makko yewtirɗen mana fii yo weltano en den toromo kadi yo jaɓan en ɗum ɗo o yoɓa en joddi aljanna hiɗen toro kadi Allah kala nanɗo yewtere nden o heɗitora yewtere nden sabu Allah o ƴetta ko moƴƴi e yewtere nden kon o gollitira ko feewa kon e yewtere nden o rutta ɗum ɗon o hawtindira en fof ko aljannaji makko jannatul firdausil a'la allahumma amin allahumma amin Incha'Allah hara hiɗen arta e yewtere men nden e sa'iji aroji ɗo ɗin Incha'Allah. Naam musidɓe julɓe, wiwɗen ko fii du'a wonɗen yewtugol, sabu noon ko toɓɓere waɗnde fa'ida. Nelaaɗo no maaki addu'a'u huwa al-ibada, ko du'a on woni dewal ngal. Jonnon karamakoɓe ɓe wi en tagore nde fuu hino haton jini e Allah subhanahu wa ta'ala. Mana hiɓe waywani ko ɓe wasuɓe, ɓe ala hay hunde si wona ko Allah on waɗani ɓe, ko ɗum woni ton, ko ɗum woni e yewtere nden, mana yewtere nden fuu hino wasi no haton jini e Allah subhanahu wa ta'ala, hino haton jini ko woni kon ka makko kanko Allah. Ko kanko woni ngalo mo haton jina hay e goto. O waɗɗini e dow men enen julɓe ɓen, kanko Allah o waɗɗini e dow men yen lando, yen toro mo kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Ko ɗum o wi ka al-Qur'an, o wi joomi mon daali, woɓɓe wiya joomi mon wi'i torelam mi jaabinana on. Ande ɓen mawnintiniɓe toragollan eɓe fawi natugol yiite jahannam hara ko ɓe jasuɓe. Nelaɗo kadi maaki kala on mo torota ko Allah, Allah tikkanaymo. Haray ɗum ɗo no holla en du'a no waɗi fa'ida. Toragol Allah subhanahu wa ta'ala, immorde e keɓal walla e daɗal, haray ɗum no ɗaɓɓira julɗon. Bal ko moƴƴere heɓata sa torike Allah jaabinanima, e kadi si a hiɗa torade Allah, ya andu kadi ko dewal Allah wonɗa waɗugol, hiɗa rewde mo. Sabu ko nelaɗo maki ɗo ko addu'a'u huwa al-ibada, ko du'a on woni rewgol Allah ngol, ko ɗum woni dewal ngal. No ton kadi ibara mo ɓe wiyata addu'a'u mukhul ibada, ko du'a on woni mbuso dewal ngal. Kono karma ko ɓe mbuyi yaari o ɗo hadis lo'ere no e hadis on ɓenni ko selli kon e ko ɓuri sellugol kon ko wigol addu'a'u huwa al-ibada, ko du'a on woni dewal Allah ngal, ko du'a on woni dewal ngal.
haray wondude ɗum ɗo fuu kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo weltora wonande jiyaɓe makko ɓen si torike mo, si ɗaɓɓirimo ko tawata kañum hino faɗi tawale ko okkata ɗum ɗo ko Allah subhanahu wa ta'ala. haray Allah subhanahu wa ta'ala no weltora ɗum ɗo himo yiɗi ɓen landotoɓe mo, ɓen torotoɓe mo. E ɗum ɗo kadi haray no wontana ɓe kamɓe julɓe ɓen e rewirɗum maɓɓe Allah subhanahu wa ta'ala ɗum. Sabu noon yen andu sahabaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wa sallam laatinoke ɗiɗo fiyakuji kamɓe ko ɓe adodirainoɓe waɗugol ɗum ɗo bal ko ɓe ñorantonoɓe toragol Allah subhanahu wa ta'ala. Wona no goɗɗo ñororto ni, ñorota dow lakke mum fi nangugol golle hara ko tiiɗuɗe. kamɓe ɓe torotano ko hay goto si wona Allah. No woodi e ko neɗɗo toroto neɗɗo ɗimmojo makko tawa toragol makko ɗum ɗon Allahu haray hino wayi wasi o bonike nedi e Allah subhanahu wa ta'ala. No woodi kadi ko o toroto tawa si o ƴetti ɗum ɗon konko o tori ɗon o torike goɗɗo haray o waɗi shirk, o shirkani Allah, haray mana o kafidi Allah kadewal. ɗum ko holli hara ko Allah tun hana tororede ɗum. waɗen misal, yahugol ka goɗɗo toromo yo waɗanmo lekki fi firtal arsike, walla yo waɗanmo lekki kanko ala jibingol ala heɓugol ɓiɓɓe, yo Allah hokkumo ɓiɓɓe, yon ɗon waɗanmo lekki fi yo heɓu ɓiɓɓe. haray ɗum ɗo so o torike ɗum ɗo neɗɗo haray o shirki, sabu ɗum ko Allahu wodani. Misal wano rondugol ma e ko nanditata e suga ɗum ɗo toragol ɗum Allahu jippo ɗo rondalam, ɗum ko bonagol nedi Allah subhanahu wa ta'ala. ɗum ko ya lando neɗɗo ɗimmojo ma e ko nanditata e suga ɗiɗo. hara yen andu julɗon no duwa finugol o fama dina makko kan, sabu non l'islam hino yewti en piiji ɗin fuu ko ɗum Allah wi ka alquran, wa ma farratna fil kitabi min shay'i, hay hunde men accali so wona min waɗi ka deftere, a andi walla a andali. yuɗen noon sahabaɓe nelaɗo ɓen kamɓe ɓe laatinoke ɓe ñorantono toragol Allah subhanahu wa ta'ala, ɓe holla hiɓe haton jini ko woni kon ka Allah, ɓe toro Allah tun kanko tun, bal hara ɓe kafidalimo hay e goto kanko Allah ka duwaji maɓɓe. Naam. haray en andi musidɓe julɓe laatinoke ɓe ɗo sahabaɓe hino torotono Allah subhanahu wa ta'ala, hiɓe haton jinayno e Allah, ɓe toromo kanko tun hara ɓe kafidali e makko kanko Allah ka du'a hay goto. haray
ko ɗum waɗi si Allah subhanahu wa ta'ala wi ka alquran ka suratul baqara Allah wi wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li walyu'minu bi la'allahum yarshudun. Allah wi si tawi woni jiyaɓe am ɓe landike ma fi an, laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. fi maccuɓe am ɓen e horɓe am ɓen landike ma an nelaɗo fi an, Allah wi andede min Allah hilam ɓatti miɗo jaabina miɗo noto noddandu nodduɗo lan si tawi woni o noddilan. Allah addi yeso ɗon sharti yoɓe notolan min kadi kami noddi ɓe ɗon, yoɓe gomɗinan ɓe hoololan ɓe hoolo komi yamiri ɓe kon, ɓe hoolo komi fudi kon. Mo waɗi ɗum ɗo heɓai ɗum ɗo e moƴƴere, mo waɗi ɗum ɗo bone o heɓai ɗum ɗo e bone, mana e bakkato. Ɓe hoolo ɗum. Bela josi ɓe waɗi ɗum ɗo ɓe fewai. haray no jeeya e ɓattorgol Allah subhanahu wa ta'ala, ko neɗɗo on ɓattorta Allah subhanahu wa ta'ala toragol mo kanko Allah, o torora mo kadi no kanko Allah subhanahu wa ta'ala o yamiriri non e kongol nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam. Sabu non Allah wi en ko ɓattiɗo, o humpiti en ka deftere makko teddunde ko ɓattiɗo. Tuma fo neɗɗo on noddi mo kanko Allah, o nototo mo kisan. Ko ɗum waɗi ndaare kanko Allah himo udditi ngal ɗon dambugal leere fuu nodduɗamo, leere fuu nodduɗamo o nototo ma. Numéro makko téléphone on ko numéroji 4 hiɗi weli hunjagol ha ko alif lam lam no woɓɓe wirta non ha sakero fewdo jangayno ɗen ka alluje ko non jangirayno ɗen, walla alif lam lam ha ko numéro makko téléphone on ni. Leere fo nodduɗa o ɗo numéro o ƴettay, mana Allahu. Si a noddimo ñalorma o ƴettay, si a noddimo kiikiiɗe o ƴettay, si a noddimo tumbere jemma ɗon ɓuri hawrondirgol e ko nototo mako. Sabu non himo ma kanko Allah subhanahu wa ta'ala himo daali e mako ye nelaɗo sallallahu alaihi wasallam. Tuma fo jemma on feccere sakkitinde nden Allah subhanahu wa ta'ala jippoto ha o asama mo haynoto ɗen ɗo o lando ko hombo e mon onon jiyaɓe am ɓen e horɓe am ɓen, ko hombo e mon mari ko maapini ɗum ka gurdam mum, o torolan mi ittanamo maapunde nden. Ko hombo e mon mari ko faala, ta himo yiɗi ɗum ɗo himo faala, o torolan min Allah subhanahu wa ta'ala e ko faala ɗo mi okkamo. Ko hombo e mon
haton jini aljanna an on. Aljanna on ko min tun Allahu jeyimo. Mi kafidamo hay e goto. Ko hombo e mon landotola yo minadumo aljanna. Minadamo aljanna on. Ko ɗum waɗi e makuye kadi nelaɗo ɗon fi oɗo aljanna. Ɓe wi nelaɗo no maaki kala toriɗo Allah yo Allah naadumo aljanna laabiji 3. Simi yejjitali ko Dawud woni ko yaltini hadis on. Simi yejjiti haray miɗo tori yafuye faamuɓe fi mum ɓen haray yo falluto en Incha'Allah ko diina ni, diina fo no kafi e mum. Ɓe wi wondema nelaɗo maaki kala toriɗo Allah yo Allah naadumo aljanna laabiji 3. Aljanna on e hoore mum torantomo Allah naadu oɗo jiyaɗo ma, walla Allah naadu oɗo korɗo ma emin oɗo aljanna. Mana aljanna on e hoore mum toranoma Allah yo Allah naade e makko kanko aljanna on. E maaki kadi kala e mum toriɗo lan yomi dandumo naatugol yiite ngen laabiji 3. Yiite ngen e hoore mum nge toroto Allah dandu oɗo jiyaɗo ma, Allah dandu oɗo korɗo ma naatugol e min nge yiite. Ndaw humpitande labande sindo faminike yewtere nden. Haray e hadis mo wonnoɗen yewtugol ka yewtere men tokkitoɗen ɗon on tuma Allah lando ko hombo e mon kadi molortola yomi dandumo naatugol yiite ngen. Mi dandamo naatugol yiite ngen. Yiite ngen ko min tun jeyge mi kafidange hay e goto. Ko hombo e mon torotola yo minadumo aljanna, minadamo aljanna. Ko hombo e mon torotola yo mi dandumo yiite, mi dandamo naatugol yiite ngen. Ko ɗum waɗi musidɓe julɓe, haray ɗen duwa toragol piiji buy e moƴƴireji, kono haray ɗen duwa ardingol e duwaji men ɗin. Toragol Allah yo Allah naadu en aljanna, yo Allah dandu en naatugol yiite. Haray en faamiɗo wondema Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓattiɗo sanga fo nodduɗen mo o nototo en. Kono no woodi numéroji téléphone ji goo no wirnoɗen non naane, numéro makko ko numéroji 4. No woodi numéroji goo si a noddiɗi ɓenna le réseau n'est pas disponible, walla ɓenna already no est disponible. Mais kono si a noddi numéro Allah on tuma fo nodduɗamo o ƴettay. Allahu walla Allaha walla Allahi, tuma fo nodduɗa oɗo numéro ƴettay. Haray wakkilo ɗen nodden Allah subhanahu wa ta'ala toroɗen mo yo ittan en ɗiɗo sattedeji waddana en newende nden. Musidɓe julɓe, famen oɗo du'a no mari place mawnuɗo ka Allah subhanahu wa ta'ala. Mbal ko oɗo du'a ɓuri teddugol ka Allah. Toragol Allah ɗum kanko ino teddi ka makko. Haray famen hakke ko oɗo du'a mawni e ko oɗo du'a teddi ka makko kanko Allah subhanahu wa ta'ala. Oɗo du'a no gasa si a torike mo ka o ruttata koddoriye Allah mo Allah hoddirno jippingol e ma,
albalaw e probléme ko hoddirno jippingol ema du'a ma on sa torike mo kanko Allah du'a ma on hawroya o ɗo kodduri hara kodduri on hewtalima o ɗo probléme hara hewtalima hara hiɗen fama kadi du'a julɗo ko jabinteɗum haray anden sikki ala e mum ata sikkito du'a julɗo ko jabotoɗum haray anden non nelaɗo no maki kadi Allahu hino wonani jiyaɗo makko on walla himo wonani korɗo makko on nokku ka o sikkimo wo so sikki o gaynay hajuji makko ɗin o gaynay so sikki Allahu gaynata hajuji makko ɗin haray yo andu kadi Allah gaynata hajuji makko ɗin ko ɗum o wi ana inda zanni abdi bi min hilanka jiyaɗo an on sikkila wo so sikki mi gaynay hajuji makko ɗin mi gaynay so sikki mi gaynata misal on tigi toro Allah ɗum munne wano no naniri nde yewtere ɗo ni oyna mi torki Allah ha mi ronki kono ɓayi hiɓe yamirde min toro mi toroto kono noon mi sikka Allah jaabinay haray andu kadi jabotako ko ya toro heɓa yaqin ka ɓernde ma Incha'Allahu Allah jaabinay toroɗamo kanko Allah laɓɓina du'a on hara shirkali ka du'a ma a noddali ko wona Allah a kafidali mo hay e hunde ka du'a ma on tuma yananeɗa kadi Incha'Allahu o jaabinay si o newni o jaabinay on tuma haray a waɗi ka miran ka jabotoɗum haray wona yon tigi sikkito haray no woodi ko fameten fiyakuji wondema ko imamu Tirmizi e imamu Ahmad woni ko yaltini ɗum ko honɗum ɓe faala yewtugol en ɗo ko duwaɗen famugol yimmorde fiyakuji wondema du'a julɗo ko gotel e piiji tati no wirnoɗen non nane du'a julɗo ko jabotoɗum mana du'a makko on fuuyata si o hoolike Allah o hara o sikkitaki ko imma o toro Allah yaccinanamo konko o torimo misal o hawra e bandi o hawra e bomɓe o hawra e laamu o toro Allah wina Allah dandam ɓeɗo bomɓe ma dandam mi nangede ɗo joni Allah dandamo ɗon e ɗon mana o torike ɗon Allah yaccinanimo ɗon ko tori kon walla o toro ɗimmon ɗum yo Allah okkormo jawdi yo Allah okkormo ɓiɓɓe Allahu maranamo konko o torimo ɗon kon jawdi walla ɓiɓɓe o maranamo ɗum haka makko kanko Allah mana o ronka mo jonnugol ka aduna ga ta himo yiɗani oɗo jiyaɗo makko walla oɗo korɗo makko moƴƴere ta so ƴetti ɗum ɗo fo o jonnimo ka aduna ɗo o konsomay ɗum ɗo fo tawa kalahir hara o ala goɗɗum ko maranamo ɗum si o maayi balansi makko moƴƴi ɗin e balansi makko bonɗi ɗin
wallinama yeeso makko no peesede fi moƴƴi makko ɗin lanni tawale si tawi woni moƴƴi goo heɓaki ko bonɗi makko ɗin jiccata on tuma ka o hattini ma pagol ɗon Allah inna lammarannoma ko hay malaikaɓe jokkunoɓe ma ɓen ɓe anda ɗum ko miijoji ma moƴƴuɗi ɗin ko miijantonoɗa tagore nden ko moƴƴi kon e ɗiɗo du'aji ma o torotonoɗa lan yomi waɗane ɗum ɗo, yomi okkore ɗum ɗo, yomi dande ɗum ɗo, mi maran ma ɗum ha ka an ga min Allah. Ɗiɗo kontinerji ɗiɗo kolinji ɗiyata ɗo ko pakodiri ɗo ko ɗum ɗo fo ko ɗum torotonoɗa lan ka aduna yomi waɗane ɗum, yomi okkore ɗum. Haray ɗum ƴette waɗe ka balansi moƴƴi on tigi on, moƴƴere makko nden jijja o naata aljanna. Ɗum holli du'a makko on jaabike musidɓe julɓe. Tammun ɗum imma o toro Allah tawa Allah no hoddirno ko boni, no hoddirno jarrabuye, yo jippo e makko o ɗo du'a makko hawra e oɗo probléme e oɗo jarrabuye ko duwano jippagol e makko. Oɗo du'a firlisa ɗum ɗon itta. O yaali du'a on, o yaali probléme on. Ɗum holli du'a makko on ɗon kadi jaabike. Haray julɗo wona yo seeru emo toro Allah subhanahu wa ta'ala. Incha'Allah so yananama no wirɗen ɗo ni ko woni toragol kon yo andu du'a makko on fuyintake, Allah jaabinay du'a makko on. Haray ɗen naata ɓaawo en daɗɗani yewtere men nden laawol kisal ko laawol peewal e andingol en fo hiɗen haton jini Allah, andingol en valeur oɗo du'a e andingol en Allah subhanahu wa ta'ala hino ɓatti en sanga fo nodduɗen mo o nototo en, e andingol en e yewtere nden wondema du'a ko hunde mawnude, ko hunde teddunde ka Allah subhanahu wa ta'ala, e andingol en kadi du'a julɗo Allah fuyinta du'a julɗo ko imma o yakkinanamo ko turimo kon kadunaga o hokkamo ɗum, imma o maranamo ɗum ha galahira, imma du'a makko on o rutta jarrabuye wonnoɗo jippagol e hoore makko. Ɓaawo ɗum ɗo arten e toɓɓere kadi waɗnde fa'ida e fi oɗo du'a. Ɗen andi e sayiji yawtunoɗi ko ɓooyi seeɗa en yewtuno ko fii honɗum waɗi si du'aji men ɗin ala jaabagol. Yewtuɗen ko karama ko ɓen yewti kon e fii ɗum ɗo kanko karama kojo landano ɗon o wi si o yi du'aji men ɗin ala jaabagol ko ɓerɗe men ɗen maayi ga e piiji 10, mana ɓerɗe men ɗen wersidi ga e piiji 10 e yewtereji men feƴƴunoɗi ko ɓooyi seeɗa en yewtuno ɗum. Hande noon suɓiɗen yewtugol valeur oɗo du'a e pecce du'a no fecci pecce jelu e sababuji ko wonata sabu ha du'a on jaabo. Haray ko ɗum suɓiɗen yewtugol hande
ber wo ko tan on okki en se waawi lannintinagol yewtere nden fa biha wa ni'ma, si waawaade gasugol inchallahu e yewtereji men aray ɗi en lannitoto yewtere nden. Naam, haray toɓɓere ɗimmere nden ko noneji du'a no fecci pecce jelu. Haray anden du'a no fecci pecce ɗiɗi. ko du'aul ibada aranun ɗum ala sabilil misal kassolati wasiyam wama ila dhalik. ثانيا دعاء المسألة. دعاء المسألة o wi du'a no fecci pecce ɗiɗi ko du'a dewal yanko wano juulugol ɗum no jeeya e du'a. ray anden nde ɗo julde ko contact, ko relation ko woni hakkunde ma an e joomi ma. ko ɗum waɗi sanga neɗɗo on juulata haray himo gundodirde e Allah subhanahu wa ta'ala. ko hani kon an julɗo on ndeɗa juula ko ya ardin piiji ndan, ko ya wonu laaɓuɗo ma'nawiyan e hissiyan, laaɓa e fiyaake ma suuɗiɗo on. misal laaɓa e shirk, kafrugol Allah ka dewal, laaɓa e ngañanade, laaɓa e konnagu, laaɓa e jamfa e ko nanditata suga ɗi. laaɓa e ɗum, laɓɓina ɓernde ma nden e ɗum. ngala laaɓal laaɓa ɓandu yanko, mana laaɓa e taƴirede, imma on tigi on yafoto Allah teddin en, on tigi yahi hurgo ma salligi makko on firtike, o yaha o laɓɓintino so ara o salliko. walla siko tayre jande misal ko sabimbinta yo looto longal, o laɓɓintino e ɗum ɗon kadi o looto longal. no jeeya e piiji ɗi on tigi kanko juulowo on ardinta wona neɗɗo laaɓuɗo, ka ɓandu makko o laaɓa, ka fiyaake makko wirniɗo wano no wirɗen ɗo ni laaɓugol e shirk, o wona fewtuɗo qibla sanga o juulata, o anniyo o waɗa hakkille makko ɗen e julde nden, mana o yankino, o jogo ko wiyete al khushu', yankinare, o juula kadi sanga ka duwa juulede ɗon, mana o juula leere ka duwa juulede ɗon. haranayo aynu ɗon marchandise, masi ko sonnaɓe ɓe ayna ɗon maafe e séri ka ko novela woɓɓe wiyata, ha waɓutu Allah on feƴƴa. o juula leere ka duwa juulede ɗon, o juula ka juulete ton, mana o juulida e juuloɓen. ɗum woni yewtere nden, o juulida e juuloɓen. juuloɓen honto juulata ka juulirde, wonande gorko o juulida e juuloɓen. tawat
na taw anka ka pilasi ma tun julata. Heɓu wakutuji ɗi tawata a fandoto yahugol ka julirde, juula ka julirde ton, sabu juulugol ma ka julirde ko sunna nelaɗo, koko nelaɗo yamiri. Accugol ma ɗum ko yirbingol sunna non. Haray tinno wakkiloɗa siɗa hippa wakutuji ɗin fop juulaɗi ka julirde. Si nganto nangimata ko nganto feeñugo, mana distance on no woɗɗi, laawol ngol holnaki e ko nanditata e ɗi. Laawol ngol wiɗen ko holnaki ko misal hara nangoɓe no woodi, ma bandi no woodi, kono to kadi piiji. Haray ɗum ɗo ko nganto, kono buyi a taway hiɓe kawtiri e juulirde nden. Tawa kadi hiɓe holni ka laawol no holni on tigi no wawi yahugol heɓata probléme hay hunde, kono a yiyataɓe ka juulirde. Hara ko sukaɓe walla ƴaƴƴurumaɓe a yiyataɓe ka juulirde. A yiɓe ka juulirde wo sanga tawi siɗɗo maɓɓe hiɓɓuɗo feƴƴini, walla hara ko juldere ma ko juma. ɗum ko ella julɗo duwaka sirugol yahugol ka juulirde. Sabu noon nelaɗo no maki kala mo seedoto ɗon ka juulirde tawa o fukkata waɓutu ka juulirde, seedanemo gomɗinal. Tawn tefu ko gollata ko wirni kon, seedanemo gomɗinal. Aywa ɗum noon haray no jeeya kadi e ko duwaɗen famugol ko ardinten e nde ɗo julde. Juulira kadi no juulirde non. Hara a sincanali hoore ma no juulira, sabu nelaɗo maki sallu kama ra'aytumuni usalli. Juulire no yiɗollan juulira ni. En wuridale makko, kono gurdam makko ɗam fu hino windi ka defte, ko honno o ñaamirayno, ko honno o jooɗorayno, ko honno o juulirayno. Non ko ƴettugol jungo mum ñaama ngon fawa e hoore jungo mum nano ngon nde no juula. Haray ko ɗum ɗo woni ko wondi e sawaba inchallah. Haray en faami duwa arano on ka dewal. Wiɗen misal mum no waywa julde nden e horugol ngol e jantagol inde Allah, wiyugol subhanallah, alhamdulillah, allahu akbar, subhanallah wa bihamdi. Sa waɗi ruku ko wiyata ɗon kon subhanallah wa bihamdi, ɗum ko du'a non. Kono on ɗon du'a ko du'a ibada, ko du'a dewal non. Wiyugol ma ɗon subhanallah wa bihamdi walla subhana rabbiyal a'la, ɗum ko du'a. Ɗimmun ɗum ko du'a toragol. E wi du'a no fecci pecce ɗiɗi, ko du'a dewal yanko waɗuɗen misal wano julde, wano korka, wano wiyugol ma subhanallah wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la, allahu akbar, la ilaha illallah. Ɗimmun ɗum du'a toragol Allah subhanahu wa ta'ala e mapundeji ma no ardinirɗen non ka yewtereji feƴƴuɗi. Haray du'a si Allah ndama, du'a no fecci pecce jelu, wi'u du'a no fecci pecce ɗiɗi. Honɗum woni aranun ɗum ko du'a dewal yanko. Honɗum woni ɗimmun ɗum du'a toragol Allah subhanahu wa ta'ala e mapundema e ko faalaɗa e ko haton jinɗa, misal wano aljanna, e ko huluɗa, misal wano natugol yiite. Haray ko ɗum waɗi nelaɗo no yewti en du'a raɓɓuɗuɗo kono moɓidirɗo moƴƴereji buy. وضو دعاء يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن وغلبة
والجبن والبخل وغلبة الرجال. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والبخل والجبن ودلع الدين وغلبة الرجال. يا فتو رئيسي تايوني فرجري وديمو سابونا وونساي ريزو يهي تاكو أنتكي أندونو كنفو مجرى أنتكي si raison artino on tiki wawa andutugol hino ton e riwaya go ta ko yawi allahumma inni a'udhu bika min al-hammi wa a'udhu bika min al-ajaz wa a'udhu bika min al-jubn wa a'udhu bika min al-bukhl wa a'udhu bika min dala'i ad-dayn wa a'udhu bika min dala'i ad-dayn wa ghalabati ar-rijal. Rayolo duwa mo rabbidi kono mo moɓidiri moƴƴireji buyi sa heɓi ko mapinma e ko suninma harande laaɗo no yamirma ya jangoɗo duwa ka du'a ul mas'ala ɗo ka du'a toragol ɗo o du'a hino moƴƴi e wano kadi wi'ugol اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. oɗo du'a kadi sen yejjitali no windori non du'a on matnu makko no windori non oɗo du'a kadi no wondi e fa'ida. mi sikki ka hisnul muslim du'a on no ton oɗo du'a kadi no wondi e fa'ida ko du'a rirɗinaɗo waɗugol mana yiɗanaɗo julɗo on o tawsiru waɗugol oɗo bimbi tawsiru e waɗugol oɗo kiikiɗe sabu du'a on no moɓidiri moƴƴireji buyi ka aduna mawo ka diina mawo ka ɓeygure mawo ka jawdi mawo e yorene oɗo du'a imo ombidiri imo moɓidiri ɗiɗo piiji fuu. non haray julɗo on no jeeya e du'aji ɗi o toroto ɗi du'aji kadi no moƴƴi eno yewtirno ɗen noon ka ara num ardingol makko toragol Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah naadumo aljanna e yo Allah dandumo naatugol yiite e suga ɗiɗo du'aji kadi ɗi sifiɗen ɗo joni. laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.